Assalamualaikum кадырман кыргызстандыктар, жалпы YouTube көрүүчүлөр. 2021 жыл 18 апрель Ош Чапалагынын базарына келип калдык. Бир катардан матиз балар менен тааныштырмакчыбыз. Назар салып туруңуздар. Жана российский номерда көк түстө матиз турат 2. 2002 жылы чыгарылган 708 менен 020188. Пул канча экен ага бунун? 150 kemi var da 150 kemi var, ha? Жақсы. Арқа балдары. Мына ушундай. Бул жерде Корея турат. 2003 Европа экен. Телефон номерлары 0553 менен 73 канча? 0102. 220 миң сом суралат. Салымдар бир кытай көстөрүлүп, стеклоподъемдерди алдыңкы эшиктердики 165 миң пробеги менен. Корея кимден экен, сиздерден ба? Пул канча экен ага бунун? 220, 2004. 0553 менен 69 18 92 номеріне байланышасыздар. Авал жакшы, кожный салон, коробка механика. Пробег 189 миң. Байланышасыздар. Ушундай. Жака өйдөлөйлү. Пулу канча экен таксыр бунун? 2003 жылы. Пулу канча пулу акчасы? 185. Салондорун көрүп атасыздар. Бул дагы Корея, Корейский. 199 миң пробеги менен сидаларга. Мына кожный үстөн жасаткансызбы же? Жок, чехол бар. Чехол бар экен, а? Телефон номерларды айтып коюңуз таксыр. 0551 0551 44 66 95. Дал ушул номерларга байланыша бересиздер. Аркан кабакалын көрсөтөйүн. Мына ушундай. Бул Корея 2005 0770 менен 21 июль 00. Пулу канча экен ага бунун? 220. Автомат экен. Пробег 200 миң. Мына ушундай. Мунун пулу канча болду экен? Пулу канча экен мунун? Ала. Пулу канча бунун? 185. 2005 экен. 77 менен 52 63 90. 155'ten sıradılar. Alkotırlar basalım. Май жебейт дейт. Бүйін аяна чейин толуп көрүп турсаңыздар, арзандарын да тартабыз арасынан. Бул жерде дагы матиз турат. Өзбекстан окшойт бул. 71 менен 48 56 82. 2010 экен. Пулу канча деп атасыз, аба? 140 миң болушубу? Просто комплектация экен, а? Вариант жолдор болобу? Жок, вариант. Вариант жок. Пробег 119 миң. Мына ушундай. Сүйлөшөсүздөр, баганы уктуңуздар. Саламатсыздар. Бул да 2010. Мындай чыкпастыр. Мынанын пулу канча экен? Бул 2012. Кара түстө. 73 менен 48 54 18. Таксыр пулу канча экен мунун? 200. Кеми бар. Датчиктер бөлөкчө го бул, а? 182 миң пробеги. Кожный экен, четтерде. Кыздарына эшиктен көрсөтөйлү. Стеклоподъемдерди алдыңкы
Terezilerdiki mына ушундай. Абал жакшы. Сизден бага? Пулу канча экен мунун? 210 миң. Корея экен да. 2000 канча? 2004. 2004. Кожаный салон. Коробка. Автомат. Пробег 379 миң. Таксы телефон номерларды айтып коюңуз. 72 72 62 38 10. Ушул номерлар бул жерде Матиз бир турат. Матиз бирди сурагыңыздар эле. Бул 110 миң экен. 99-жылкы. 0552 менен 10 08 09 ушул номерлар. Сен чыкылды кадап коюп турамачы. Караңыздар. 327 миң пробеги менен. Жакшы. 80 85 же 90 аластары эле шыдыр санасаңыздар эле. Вложениясын таап алсаңыздар эле. Бул жерде дагы Матиз 1 серебристый. Бунун пулу канча экен ага? 98 79 менен 26 39 26. Пулу канча экен ага? 100 миң сом. Матиз 3-тün пулу канча экен? Пулу канча таксыр? 250 экен. 250. Салондорун бир катар ачпайбыз, көрсөтүп коелу. Жылы канча бунун? 2007 жылы. 2007. Жакшы. Пробег канча жүргөн? Жакшы. Телефон номерларды айтып коюңуз кеңиз. Басындагы айтыңыз. 0 552 50 35 55 деген номерларга чала бересиз. Аларга чыкылдырды кадап койгон. Ушундай жакшы абалда. Пулун канча сурады ошондо? 250, а? Жакшы. Түшүп беребиз. Кеми болот. Пулу канча экен таксыр? 180, а? 180. 2003 0555 88 99 30. Бұл 2005 екен. 509 менен 10 20 70. Кылдык номерларына да байланышыңыздар болот. Пулу канчага бунун? Пулун айтып коюң пулун. Жылы 2005. Жылы 2005. Акчасыча? 140 миң. Пробег 155 миң жүргөн. Алдыңкы терезелердин стеклоподъемниктери. Көрүп атасыздар. Мына ушундай Матиз. Кеми болот, сүйлөшүңүздөр. Пулу канча экен ака бунун? 100 миң. 79 менен 42 82 20. 100 миң сом сурап атыптыр. Салондорун бир кадай тартып коелу. Боло турган канча болот ага? Боло турганын Шытыр санайын. Боло турганыбы? Жакшы. Мындан абалын көрүп атасыздар. Орто абал да. Нагатка урулган сүт дейм. Ekin birken 160 bin som suratlı. 702 binin 73 01 22. Коробка механика. Şunday.
Sizlerden bağımlı al. Matiz. Eski çok ekan bunlar. Kılcaraдағы Matiz bir turat. 98 ekan. Bugün negizі Matiz bazарға көп düştü. 500 minin 048947 номеріне байланышасыздар. Пулы қанша екен аға бұның? 100. 100. Ben tutulmayalım. Reklam alıp oyun. 100 ming surattır. Kemi bol ot elbette. Байланышасыздар. Sonda Matiz 3'tür. Taqsırına sizden be? Ne ekan bu la? Qancha oladi bunun puli? Sizniki? 230 ming. Европа deydi. 2006 ekan bu. Telefon nomerlari 502 mingdan 111 333 degan nomerlarga çala berasizlar. Sidinalarga chexol o'rnatib qo'ygan, коробка mexanika, стеклополимер алдыңғы terezalerdeki probeg qancha жүрген aka bu? Durun, tutab oldi yaxshi ekan. Salamlar. Слышасыздар? Екі мың төрт екен, бұл 150 мың сом сұрап тұр. 990 менен 47-46 номеріне байланышасыздар. Варианттар бар ма туған? Варианттар бар ма? Варианттар бегесі жоқ, жазыр. Есі жоқ па? 159 мың пробег менен. Мына шундай. Kariye ekan orta oldu. Pul qancha ekan ağa bunun? Pul qancha ekan? 2003. 990 менен 54 55 56. Qancha so'ralasiz ağa? Ақшасы қанша? 190. 190. Yılqa var mı? Жоқ. Бұл 2009 екен. 0559 мен 71 81 01. Жігіттер, пұл қанша екен мұның? 180. Салондар зыңқы бұл, а? Руль Chevrolet, а? Пробег қанша жүрген? 128 болуш керек. 129 болып қойды. 129 ровно болыпты. Коробка механика, стеклополимер 4 эшиктиктен көріп отырсыздар. Жақсы. Жақсы ауылдағы Matiz 2 ақ түсті Корея мұнасы. Дешіп көріңіздер. Бұл 145 мың сом сұрап отыр. 76 мен 88 91 65 2007. Салон жауғы есіз жоқ, басын жазып қойған. Шындай. Пұл қанша екен тақсыр? 200 мың, 2014. 995 мен 55 53 53. Өзбекстан. Мокрый асфальт почти. Коробка механика.